Ganikelwa kwabayindvuna yenkundla itolo Mthunzwa kaDlamini laphena ekwaLuseni uyakhala ngemalungu eParliament indlela lasebenta ngayo uthi asenda nemsebenzi lengakafanele ukuthi ayende kufanele kuthi yendiwe tindvuna tetinkhundla. Uthi yena mangala kule Parliament lekhona ukuthi ihluke ngani kumaParliament lakaba khona. Sibona umhlolo thina eSwatini etikwetinkhundla system sowukhanza namuhla because phela kunebucopho kunendvuna yenkhundla kunelunga leParliament. Koya sowukhanza ilunga leParliament lisiphalatile likhulumisa tindzaba letikhulunyiswa indvuna yenkundla nebucopho. Utibuteke lokuthi njengoba phela lilunga leParliament ilegislator sishamthetho eveni hayi kwaLuseni kuphela eveni lonke usishaya mthetho lo bese uyatibuta ukuthi lo mthetho uyawushaya nini nasatawubanga imisebenzi yabo bucopho nendvuna yenkundla. Ngiko ke lesithi siyafuna lokuthi kukhulunyiswe ngoba na ukhumbula kahle emsakati nakunemhlonishwa uBarnabas ndvunankulu ayitolo bekakuvalile lokho ukuthi emalungu eParliament abogijima ayelapha emaredweni. Kanti umsakado weChannel Maswati bese uthola thuba lecocisana nelunga leParliament lenkundla khona kwaLuseni umhlonishwa Mabhaniswa kaDlamini lochazile ukuthi lilunga leParliament lingilishamthetho phela lilunga leParliament futhi linemsebenzi lomningi lekufanele silibowenda enkundleni kulandzela ukuthi nalo likhethwa khona enkundleni. Uma ngabe lilunga leParliament liya enkundleni kusho ukuthi kunema issues lekufanele alungiswe kuleyo nkundla noma ke ema issues lekufanele lithi libandla lenkundla uma libambene lisebenta kanye likufuna kubanjiswane. So uma ngabe lo myasa hambela le kusho ukuthi kunenkinga kulowo mango kutaba netinkinga leti tawuvela andike kuthi nje loyo lonema concerns mhlambe lahlukene noma lahlukile kungaba kucela nje ukuthi awu revisite umthetho sisekelo. Kanti ngakulonye ihlangothi bese uyamcondzisa ukuthi abuwadi phela waDlamini ukuthi emalungu eParliament vele ngiwo lacishe ahamba empili ngoba kucala lona lunga leParliament bese kutendvuna enkundla kugcine bona bucopho. 1870 Channel Maswati Justice kaDlamini na Gary Carlos kumathapha.